understand la so abadin kanna jahguma ne chan shamma saha kanna so kam na bang I can assure you with a short time atoko nyam kabza ballot box now the cabinet is send them ka pay full in the vote Fama kola baniranga dunya ngo kola banga ba te guruma amaka yo banyara la ya lobo. Wow, it's another beautiful day. Katia da jimo puri yet tia za fan shelen be nti samba na mkedi jimo ka tipu inside Tamale as your regular host abumwas zon mitia na nkatare ka boy warai kabia kena jimo puri ni titizam enfant de bien te ya kedi zon mitia parmagam topic nyasle e to shelen shiren bina zasa ti yandundana ne to ka yandundana na chembelen kan la no ma ka dinan de tepa ti bo na te zamya boli ko ami de bian kara polo be dunia zaha tamamo ten club be la ma be so kam zam be la de so kan ga du bole hajmed intertable bro said ye bchana ka te zamla la no ma boli ko en chekar kunya tamamo te ben shaayit ko champion ya tan biela teleji tumana be bolo ko chekar biela ay dinan katiji tumana ko be dumo ban zam som riye tumama mama kana balla chekar bam chekar namba mara ha ay mai table bros to kulenna to gomo okay tureni ni chambros e ko yuno bro ma bro non gente con la cola non ha bro quand on peut y aller yo de zoe panka ti bi kwala kulchen ti jini politicians ya so bien pay to force up o to ni tu she ya ko ni mu ku kucha ti ji politician mo yan le kayon teze ku kule de masandre ka pour orienter ni vont so mun na yisanagba kaka pa batiya biya to zomi kamun kapa mun kabi kon kompana le banku mare pa ba kamar be ntune be yune be dala fi man batin ma so zasa in champion to politicians mo yan ka batum tu share ba na be tuta de karma tibiya well yeto ashara anzan songo nta da ba su'ata ban be tudu wana okay badle nyala yeto adba yidwa taba te na chimba ma shabiane de pala bamba borla tuma bo bora baba nyara okay ka shab mi biane de pala bo borla tuma okay hala to tuma go kutum badle biara puna pam the politicians ma zo mun na be yusir banka tuma na bo biya sansa hashel kam so that fatina yisbi te zane ka bazan ban yis fatina ma anyebo so bi te kwahante bankar nyala nyuna de manla nyi miya zo na nabashi akam nat yo na rabor no botuma ya kazata o nyamu kama anye tuma jana akulan kano yima so wait-ma kata katiza ala da seni o kana o yankara na to soku choya mi ko yan nan la bize be ntumashi kan mo gba nan bize bi otumashi so therefore be enye so anyebo so because of that ma o mi der bo no kana kamina za ha ba moto na mdolo anye kan ni sai nem nya ni rebo no kadolo sham titi ankulu ko bo 100 cedi titi ka tzankule so tin ne dira 100 ngo dan ya sa'atan bala ngon san amma bitiya ne sai yimna ka ba to kunirwa tanam ko yan zamba to ta cham ka ba to kut ana san labo so ta pula jibuyi shab jana ne yan de palan yelra nu de puna biya ba puna because I'm into politics so ne biya da puna ma bitin ya kama zalan wa miyo yala sore hala yanzu gwa banno kwenda allora just because I move jano sakana soko kano yama anyebo nnamin ku biana ne twama empinda nyu ko ma ben ya harakara ben sana kan yundele anyebo
Kante yelo kaman mbora tuma ya kazanen tum. Jane dale nti yele o driver yino. No yitamala tuma ma. No nzambe sha agulgama ma. Nere mbaha yele. Nebi ko ne zoka chele. Ne mi zoka chele ko nyene informal won yang gbobele. Can imagine. Anyebo. So lala pune ka to ko be jane dale ma ko to call ma kan kana ankara. Ko zan o driver so onda yela to ama no come na te pick ma. Ka drive ma kana te pick ma ka ta chana kan yulo ofori. What is happening? Nye min chief ne defila te pasha. Mi bon yer response. Ko la kaima wa atuma ma akunyele. De mi cheka be nyele ma bi lo shepolo. Min chief fila puni nyu yele masham. Anyebo. So no ai zuka chun be yaru wonere mba yele. So therefore ko enchame nsuni mane. De mi ka yuare. Anyebo. So drenda ta cheka move kachu because unko biarma na mbio san kuno na yes amasa all the time. Understand labo. So bon mi kata shabe beta hanka punama. I am to ba o jena di motto ve yalanga because I am mala tuma to amusuru. Understand. O mi the board lo ente so la dira jakam. My family be tezan ka united me. Okay. Ko Allah bu tezan ka united laba. Kama dinan ka ani police na ka bande kujim ne ban katman tun be cham to do politicians be nyim mama baza anto kuma nu tun ban san be atun ne gona tutun shele dinan ka na ye faran biya ka anto chamte mbati jera. No, you see chef politicians ma chende but san chende nyala o malania ne politician ma no zogo. Chef ni ande ne shambala ka ba channi ma ho. So retire command jean electrical engineer nyama. Understand labo. So no tundon tumama enya kama any of the honorable members ban beta boblo wana. Bento soma based on tun karakara shanga. She entire kama ya anzan manchante tableau. So entire kama ya anzan manchante tableau. Jane bisa nye kama tun karle. Den ne to tum karziki yina da pune. On zang tomato anye kang ba chang ni mane. Batel ban non la ma le be yala la. Kaba mi budget la ni rebo. Ko mi ne ma yetum tuma nye lo kar sama. Man kula an kanu sare. Okay. Anyebo, o mi de bor na bian be sete te nyome yiya ka ina mi gina te nywale ma. Te lab ya ko akina gina te lable ma. Te mi me mara fa kare ina mi gina te mi mara fa ma. So isa inga kami mi yala swale. Kama mwana. Dus wana ka laban mazo ne yara nkin so empindanyu mino to chon constituency ento gongul constituency ma saka ane ka abanye so yin na unzo. So is it tumane mzo koyoma be ban kunya ka do tuni asa puli bia yalandi zam kadore MP nara observer ban sha'ani mane de manla commander lalaban mazo ra chema gba ka MP ma zuwar o constituency nin ma. Nyama na wozo biara ne mana na wuna tanam ganda puran ne ba. Abe nyi so MP yan. Boko en jila be jia ban be ntwete yala ne ba. Hal ku yele man brata ba ma farla ne ma. Kar yusir batare. Parliament house ka brata bale. Ko mal kwale de ba yi. Ku yele ku non yon. Man yen chante da batar na ka ta fixer because tan ma ne o shanga da kalati. Ko zang le yilgel ni ma na za o men ban ko yan gapta ban war wai o yisi wo waka anya so ne mage ku yilma ina bia na saba ka ta chan plan de ta faran na ta za shagba ta ma ama abin ya ka ja ne ka so kana MP yan manda na jinyele no kama an ye shemo influence ora ye no be sha MP so ka bra lu o mi ra anya MP kanya le be dale da anya la MP Mara Bella Hospital as a doctor. So the way when I engaged with community marshal man, they were happy. Go to net mapa. So bana vote ko le MP na. Bobe hanyero. Do kana ma bo mo da ba ni. Associate chama. Kamana disare la lo. No la te be Bunda be chama. Yes, shipment kabla bo bia ma da change. Ba ko mimba bien mo wonye problem. Understand la. Man to kane kama evulu. Of course. You understand? So halaban mazo
Don't want to MP them za mandi manim batba. Yes. Because the zaman ati nyu kana bani mal MP. Mi wa ka land nyere. De vieme na nyama ka parle tamal MP. Be nya ka parle tamal MP. You understand? Comment te font ti ko bien. Ka mo aso te yi uniform. Ne yina no chela tuma ka nyela ordinary zala mbole to. On ku chen ma ordinary zala to akaba ya bele ya mo aso yeto a. You understand? Ka yili ya kasa biyina no chela tuma ya kasa ne. Ka no ordinary zala mbole to. Ata ne MP man kan ma o wil kan. So boy bro boy ka lu ben chent dwell bash moma. Bi ben yala ben shaw. Be maybe my shahane MP boat mati ya kaza MP boy mati ya kaza apa ka mama bana plan champu dwell. No, bana fa de shezan taman tarba ngo baba tamama ban nunda. You understand? Tama ka ba malaka chenwo. Nyama to yon MP ba na habibi ba taban biano. Na wonzo kaman phone. Nkuto boost yili yinga te MP mbotu matiza ala polenga be fire service be presence be immigrant man kuto boost le te phone za. Nkuto kami ko akubo te phone so kuto boost one. You understand? Then mean de nye MP de ma vulo be kalensema. Because he found, for instance, Palama Maria. Yeah. Mama, he found a passion in the bien can you tampa shalam. How did I then what? Pam. Inform the Palazania that tank by Jao. You understand? But the number and later palong ba. Tell later money to ya. Oh, Massa, Tamal MP them young. Na wonzo bakutoya kwa fire service kaba to quota. Bakutoya kwa presence kaba to quota. Bakutoya kwa immigration kaba to quota. Bakutoya kwa presence kaba to quota. Bakutoya kwa Ghana Armed Forces kaba to quota. So So is it possible that break parliament be kama okura dire so to shit to some ba je ka ba mama yet ban non da lesham. Because ma mina akoto ba ban non ko tabanya mbanya abanya obanya so ma mina ye ban non da lesham jirkat na ayanwa she ban katanya ka bwa abin yitire ye kota da dabba ne. Okay, bro von kon kan da hard message I was a hanya politician because kaba do politics ma ibamal pamba dwale la chamti jin pamba yama kama tama na bantiya tuma arena de day kam te failure kapam na kunyara kana ku do politicians moma dale den le ko chekati te zante ku ya zamba MP ma kala buton ma na para katmi ku dwale to you to bro yelde za. And I cannot tell you lie you to anamo the pambian yamakaman ti unwana empinema ti yala ba ko kachi saf bro ni yele to ashena saf wa kunye empini china kanjira bozondolo ho unwana ko kati nyalla ma and tunwana mi din chekati nyalla ma tanin na babahani yeah tene la MP maka nyama to yon so mbian gba MP 3 million number to ran kan wombora nunu ko bor shi zam MP ma mala man number kan ko ro ko pora nunu ko bor shi zam ba ayewo MP ma mi baza o baza jenota tuma ka chan to bi lo shi on ta tuma ka chan to bi lo shi ma di chana ta yila vote o constituency man la ni ma katam ni an chan shelma gba ogwete so ko gba kanu sana o gba na yihlab sana ben yar kaman ben ko zor shemba o jeno ta tuma ka hakko ka bal ha chendolo o kuba no yina chena ki dadolo ko tire ko bo ma ki dira and aga to yule bi ane ya ka yisin pa abanyara nchan MP yan tejia be a politician yan ni anene tonso yan tejia tisa ko mal sa hanum chen tejin la ama ka jakam nyuna jako nege nyi bi nege a politician yon ka bi a chan ni ma na sheyun kan yintel hakule jambe ne ka nyimbe chan ni ma na kan yun duara be ka yim duai to po an duara be ma be gba te yisina ayarba no gbanyem MP so yon chan ba ayo be ogba sa pi mo chama na nche ne te dima
domin abtum tu shari'a jibanjiro kuna yanka muno tadi be ka muno ne o matadi yin dan yala yin chawla yin di matoka kuna ta be to abi ma yindi ba an kana tibi MP ma wala zo kan ni hankali ne mun kama yin buwar na sa kam ka ta dadola ka an ka da ban halin ba anya yabo wala kan yin shi sa kam za sa yin buwar ni ta ku ka ta dadola kala nyere MP chen no tinu ba shaka nyen nirba ka blocker la pala ki ku to la chan an kala pula ko nyela MP muno pa no ko yina ngba nunu nchang yo kan be yen chan ka so ku be yina ke lo ro bundir ba ko nchang be yen chan lo she ka so ni so abati ha na MP mbala ama yo cha MP ku yina lo ro shan yen dolo kare lo ro kam dolo me kamel ni no mula pa ko shi zan chan pa ma no nyu ha pa ma zan chan wo zan chan lo she pro ma ka kuna tlaji ya kan lebo dan kara ayewo musuka ni MP kan ndi kaka kulan kara ntida yilbi antumi a yilbi ni mara kada shia ni ne pa mbe ni champagne ga sigar ni ni mbe shem yemu karnya ni mara ma ni mala dabsa shela yin jine tantuma da yin shezo ni mara ma kan kula to be yan wa da bata boye ta hale so la bano ma maybe MP ne ma te film kama bane nsute garden subasha because tenon voter ba so in a situation whereby ke te film kama MP munin garte aba pankare la bano ma jere erente da dolo yunoko nye anapte sanwa la ya tu'awan na hannati and din na hannati shamanya makaman MP man na bor na masa hashema o yizolo manzana tatanya saka mi mburo ye nyero akoro saka mo pome ki di hotable ka voto immediately ko dinna ala buro shankara ka chan mota he ayo ni la buro shankara ko chan de o kula yin ka buro to ampa ba ko ka kuto ni ayo so tun wana MP nin ma bu pamata ban kamanta nin na ban ne politics ma en to gbasa ban da do ma to bu handale yes de tun te bu MP ni tun no sham MP yankara kuna ka suru cin wayan ti hayan pewo pam ti hayan ba ko tuntuma nirma ni te nyon ma yo ayebo won yina ban wayan no sham non bisa shirki ne to tun ku yar sharmo zaha so mon bian ba kayan ayan garam MP no o no karle to sagba ka won jano wala yes to ranan ma kaman tubbo bala political illiteracy yes ne angle politician ayebo kaman bosoka je ne bugaimu atin yeso ko be politics ne hal gwamnati mamma president mamma ne be politics mamma o kumi mu no ne shebu tuwo akuto de ture de kweren ne tiya muna chanta no tambor she ma chanta no le timma so ne tiyera en tinto tuwa turkam so mi tinto kam de tuna dile because asama tuna ne la tambor she so ata chanta no le timma so yene tiyina tiyel na ban no tambor she ma anyebo en pompo ba la politics mata non o ko chanta do en la'an lore vote ma sa hayta pai ko zan lor ma kana kum de pum malyam ntel hazan dan ya kilan voto ayo yin o zan ta dan ya ki voto ko changma anto la hayelo no tuma ko instance man lor ma kan pa gbo jia politicians ma bi bor na ma bi kana be fable mon nan ya karmala kaman o jin na gbanye wuna bi akaman kan na yan to ce din na ala burodi pa ankara hala chan ankara anjino office din dole nan pa da ba ta kana tanyo bian ko ne nyi mi an biar shere so the politicians ma baza asked to te tin yar te bi pola banku chente nti jinema dinan ka nyem politician ka ko le kamande mbente sala maybe 100 cedi de coûte
nte baha paana be biana kasara yina te jia tuma kan yam bonte zala be me be akulu be taba kame me tuma ma ite kana antaba kaye so kamza ha ne o la mo yama bar dwala la ma tirin no me abin ya karin diyan fiyar te gar kama a ce ka ta da shi ayama ka biane ba arziki shayan ka tuma dini jakam bian parme jakam karpara don seruma baza ku kanna tirin no la abin ya karin na somte me baza zo bugar na ban na sha to ai dan na hanatuma ne mata politicians wo jena ta banga shi shedin be politics ma ne te me banga go ai wo jena bang MP din tunu o tunu she be MP responsibility mu MP wo jena yin tan banda do be wo bangle ai wo te me bashir bo no ready to bangle because I cannot really bozo ka MP kuna ki da chanta bi o yan bozo ka MP china ki da dolo ai wo so den ma terba ye shele ben ma MP den zorla yin niveau so on voto o chante be lo so be ma tan vote ba ka ba chan bo shakam tan wala hal obi yen chan shukur tan yen cho you obi shukur simply because not the moment no chante saver anye wo en pompo bon pa chan ma bo saver la ma ka tan ka ba saver do mo chante la an lore ka te papwa ne MP aka zanguna ngumbre ha bor nirma yinam pa boro how come be yalla ba ku yalla aye bo na MP aka zangwa ngumbre ha bor nirma ngumbre ha bor wo constituency ma ni nam constituency ma ni nam pa boro yubo ko zambe parliament ma kan shi ku yul karanye yama because kan yama o ku labna ji ku fara din ku be kawla o dim aye bo saka mu ite ko karo ndimi so yin tikana ka dima ashishe min ce ko kana ka dirma and ashilma para tuma ko tumda to ato yele to ashene bien tutuma MP kamala slows dikul be gasi de bala de banu ay mame to tuma ku da janta do bien sa hakam wulme 92 elections no ko start na halna zon ki kayen ku bi mala MP yan ku chanta jia ka ku tro de banu numa halin zon kan ina ban yetuma bo mama ka me mi on piti so ka ba mi yidin do mana yinda ku be shem yinda ku mi tab shem iza han na be ran mun kam tana anyo tuma nguna mi on no shem nyere tuma ma ba yina MP ma san be yin do so ma san de tuni ti ha be ba sa san chansu ya ka guri inti di taran kalama ti jima na nyas ta ko kon kalama tuvo komba kalama wa imana yana ba bi bro chikan labna asan okay tun kuli yar shammo ma zasa demi da bitara so din ka tan dole ka saloma ba na kama MP ne ma tan suba gar ban su tisha semi semala wait here now I know my right until ka te vote so ka te meet the right MP nim ko en gubtila daba haala kulma wara bien cheti daba gba wo beti yen yila dab bandon opune she betami mo kama ya tagba permit right dalir den zo kan yelden bon nyinen kanata so na tamdo me nyinen ko tumo ho kan to gba ga dable amin yeden bon ka kun shi kaman vola na mwazo yan tuma ka chanta zanen zane ya kaza kaman tumsun ma nya kan yin tagba man dable it's impossible to la ka ta MP ne ma gbobta daba ma tan da pi batum na ba chamta zanta zane thank you da maltam bala so to me chama ka MP ne be ta politician shap tan pira ka ba tutta ba kama tabo mitin nan da ban sha'aw danan yetta case ma MP mini mana yanche kule MP kamini nyini yanche kule MP kamini zala yanche kule MP wontum mina jilma gat yanto jilma sham ko trebo pigo ngon to le MP you understand so in short no ko ngmala jisham until ka voters ka bata bang be right ka politicians ban ka mata pa bang the right tanam tam de ban ko to ba ta daba tame jita right because ne ta jima ta ne ba alam
few mi na tenen che ka za anye za ma ana san la so abadin kanna jahguma na chan shamma sa kanna so kam na ban I can assure you with a short time atoko nyam ka za ballot box now the cabinet is saying them ka pay for never voted this sa kanna you understand because din say ma thank you din say ma nyi nwanda makanna because kaman na jeon on the provincial maybe teacher and nyama example teacher no ma gafara teacher and nyama understand la hal moto she na dambara loan kan de dal ke gba man tamma parliament house nan ta represent ya as MP kada ba pa gole kan kana na viet da ba pa chirayi kan kana ta gaban nuhun nyanga zai ka ba pa jira misa ya anyel lorma har ka MP shab me yayan ka be nirke kan yes 4 years in parliament that is it so dan bona mana kanna ma di pahar nere nin sai nan ba goma ne karate am past stage ka MP pak dan nyata oduna zo no yelin sai ne ba vote mo ka so to attention because tan piga chan atanam ka lan chan na ta jema you understand to me ko to piga na chan ta zan ka nya nye jetame tan pa ko jia wo ko pan la en non champa jab ma che te je katanam zo ka MP ni ngopa bo na bele MP ni ngo ab yaban dir la shan diri nyala mina zo ko bo ni le MP ha pon anu na ko titine ta vote mo because mi mene tanam ko chan no to save so tani ko pigo da fun ban yanuna you understand but thank you but dan nan kar nya pumpon kai salo ngo zo kama nchena jab kan ba chena so wula kan nan ki pima kan pa jab she te je dan palante MP ne mozo so te la vigilante groupe shabam bien moment ayule la benwa de kasa tenen kule mbiala yomoma la na chemba ma saskudin ka ma na zam bi pola ban yisna ka bon no bazan a pe politics puni bini a cham shukuru abu cham but anye kama idol MP be idol politics kama unto son ka nyam borshe saskudin ka zam la nirgoma ka ban ka chen do ma kunyere be nzaba ma nyere well nta jago puni sobo no region be nyanga na ta garamiya you understand bi ko do abi ko zona o tehla katna anye but politicians and sam jago ha katn man la di pa bana soko to so aka zoyi understand la ben nan la system ma ka to say di pa politician soko to lan zoga karkan man la da pa kamna to stand still but to change it. You understand? Tanto ko change it. You see, abanya, mean one of politicians should have meet la Interroyals Hotel. Lala yema kat start branch executives votable. Ma tra son ko chairman ko jino du kapi zala nyenye branch secretary, nyenye branch organizer, nyenye lala nda nyala borbe agenda yesho tra voter branch. Yes. Milson da ko pola politician ma ntmo from Ankara no come na Tamale because not a youth to complain that ma kamaya te banyara omi pomper arazik no the northern region ka you know ikana no meet political leader so in my constituency executive be regional executive no dem pebe so yalare o meeting le ka so zang man won number nto nko biala shin shane kan phone to kum kan po phone ma ka receive ka lan ya mane man ona be zalan bala zalan zang number a number tamani kana tama man call ma pa mana Interroyals Hotel mboram yes kan chang nto ko ko yina kata popo taba kata 20 shine ko ya mato milson tammana nan mine kana ma ne da meeting executive so nan bom grassroots shi ka zala zang na ne yara ma wanda zang number to mo pa bia wo ama lem da nyu yes so ka ya mato mborme o mi yema ni kana tanya anto no organization to less than 30 minutes can meet youth groups young kan pom phone ne mi group ya ka da chairman kan kolo zanga nirba ki pa mana Interroyals Hotel la kan da ku no call ma less than 1 hour ka ndo ma pale
kata set table nda jila high table pozo ko bara te i problem nyela wula la ko ra bara ka so kam isi yara ko sabra lenten nage ka yelte to ye to ashanga ne dare isane da wurma makaman ibn yara dimi pala inyama ma abakan mana da kana da pandrai executive sane so in day we change that trench of a politics pe ikunya ban shao but it's not going to be easy because executives ma ban dirma ban galata ba kaman change la chana chamman da yema shambala de zoya chama to start a branch i branch executive dlanche ka so piso tinya ibanye na chembe hisir na ma ibe ni yen twela de pune so ni yen vote me. That was where we start branch elections. You understand? So tin yisila meeting ma ko yeti yimi anata boy in dey to change branch executive into change constituency executives. Yes. It change constituency into change regional. Kapala ye kubai. Wow. That was what Chamane Yelma. So me I don't just end the election schedule that parliamentary elections ma. Tinye ka bipolar pump danye moto number karpunya. Eto I man yere eto ashengo. Like 10 years ago by eto akan yerma. That was when we started branch like ma travel voter branches. So like man that introduce the titi katapai wuru meeting ma ka yina. Kaso kamza lo kulo phone. Alpati ze ngba branch secretary kanye bibla ngba branch ngo kanye ngo katanantu pa voter branch draba voter ifon ne chairman da ko en biodu ka pia karana so on pia mazo wonno borso won kiza yan vote because ma wona mpiga. You understand? To then da cheka executives ma dirijura understand labo Rosama la ka to wana ngasin pa Sanchang had me sanika agati zama meshe pakata konvajima politicians ma di nan katinil mo kulubnira northern region benzuge we aka ngere tisoro bambia ma ka bang detunete bang tin piri pambo kabana piri te dezo tenele mai ya garten piri to ani la etwa don ka bro ko yel na wa foi ka tanam ban voter wa ta ban ne tanam malaya tanam trba ya wa sa kan be na na tan ayo ay malaya garso ka zor da biyam na yelo na ay approach sa kam ay o mbira to ne do me nyama ban kana tan yo o kama ta ku bayma yulu parliamentary candidate kam ni za palle chimo question tanya wonna bien mana na mboshere sa kam akolo fast ko impika ko ka yelo problem chez zo an ko ma anwete luton ko yela ndere no kanale amoyjin na ala ko lo ba e wen tala number ay boro sha chan karata pie line office don do the one kama saba pane dinan ka so bonam akate pa yende suyo kokse. Yes. Yende suyo kokse yimro su moto tesu. Jere ko bangane tuma ke boara. Diche ka so kana te boar nam. Ki ya ni gbe ndi o no gbe chante nye lore no gba dima. Te ko wum le ndere bonu ene. No ko kana ma na agbasa ku ma ya targa. Ni ka pa no ko din chan no won nye. Chele ko banya ni ne bangna sokto danya. Yin mila yin no na ban shawa. Ama Tamale za to meeting no ban shaw. Ai te sama na za sa after words kat nine. To mfana words ko nchon te youth ma san. Youth ma te pon te ma ka te boam. Po kana ayen to be shaka me boam mele kana pere na. Ti har commercial te youth ma ba. Bro, after words kat. Nta tu ko an ko va e to ama sham yala. To na chimba chele ka te botuma ka yi politicians mo yele. Ti nye tuma tumde ka banyata ba yense ban partner ta yense ama ti ba botuma ka yan ka driver sa she kam la dable mo ma ka ko yan gopte chen ta na kuma shelin ba to te kam puni bro side mande pun yaya bro kan ni go bulun bala ma ngoma ka political show dinin che kam ba introduce o zazam
ntinya ni ba onye ne so but obaza hanya politician ka hajme ni politician baza mi dem be politics for ma bezo ka bapame tina ke mo jande ne to zom nawo tenan ban kadama tenan pire pamba ma ka bichenma ne be represent won be ni ma ka o certificate in that is as kan won chang shi kuriyan su kamza bezo ai ke ko ban da kama me don ko mas kesma ni baza go ya PhD ya so kapi go ko chama o nyara valu ni shel bezo tebe nan gara ne pour papa ne be yesa kana tiji ntwasite samba ne mani di enfant be to chama de shop ni banka tuzasa hankali na onche katil banka de arajuda banki da banki zuga mina zansa kuzuma da banki lawyana mina zansa yumuno bore ni muaz anto boy ba kwari mani cheka inside Tamale kaya sanche tibi rekare biara na oni ko illa lama exam salamu alaikum